Draga braćo, cijenjeni džemate, namaz je temelj naše vjere, rekao je poslanik. Namaz je ugovor između čovjeka i svjetova gospodara, pa koga ostavlja, ugovor krši, opomenuo nas je poslanik. Namaz je prvo za šta će čovjek pri susretu sa svjetova gospodarom biti pitan, podučio nas je poslanik. Ovo temeljno djelo vjere naše, ibadet ovaj koji je šart islamski, da li je sastavni dio moje svakodnevnice? Da li se ja, svjetova gospodaru, svih blagodati darovatelju, zahvaljujem na najbolji mogući način, seđdom? I još je važno pitati se, da li je moj namaz onakav kakav treba biti? Da li je moj namaz istinski doživljen ili formalno obavljen? Kad se na ova pitanja odgovara, važno je znati da se klanjači u dvije kategorije dijele, opću i posebnu. Posebni su oni koji namazu pristupaju s krajnjom ozbiljnošću i poštovanjem, Kur'an u njemu uče s ubjeđenjem i strahopoštovanjem, klanjaju ga svjesni njegove važnosti i veličine, a iz namaza izlaze sa strahom, pitajući se da li je moj namaz kod Allaha dželešanuhu primljen. Opća kategorija su oni klanjači koji namazu pristupaju nemarno, klanjaju ga u neznanju, obavljaju ga sa puno primisli, a iz namaza izlaze sigurni da im je kod Allaha dželešanuhu primljen. Sejd ibn Džubeir radijallahu anhu kaže: bili smo kod Ibn Abasa radijallahu anhuma u džamiji u Tajfu. Bijahu neki ljudi, ja, i bijaše s nama Ebu Ali. Kada je mujezin ustao učiti ezan i izgovorio Allahu ekber, Allahu ekber, Ibn Abbas radijallahu anhuma je zaplakao. Ebu Ali ga upita: o amidžiću Allahovog poslanika, zašto ti plačeš? A on kaže: kada bi ljudi znali, bili svjesni šta nam mujezin učeći ezan poručuje, ne bi se odmarali, ne bi bili nemarni, niti bi spavali. A šta nam to poručuje, upita ga Ebu Ali. A Ibn Abbas radijallahu anhum veli: kada mujezin kaže Allahu ekber, on poručuje: o vi koji ste zauzeti, oslobodite se i prepustite se ezanu. Odmorite svoja tijela i prepustite se najboljem poslu. A kada kaže ešhedu en la ilahe illallah, on poručuje: svi stanovnici nebesa i zemlje, stvorenja sva, svjedočit će mi na sudnjemu danu da sam vas zvao. A kada kaže ešhedu ene Muhammeden Resulullah, poručuje: poslanici svi i Muhammed alejhiselam će mi biti svjedoci na sudnjemu danu da sam vas 5 puta dnevno zvao. A kada kaže hajale selah, on poručuje: Allah dželešanuhu vam je dao ovu vjeru, pa je čuvajte. A kada kaže hajal el felah, poručuje nam: uronite u Allahovu dželešanuhu milost i uzmite svoj dio od upute. A kada kaže Allahu ekber, poručuje: zabranjeni su svi poslovi
prije nego se obavi namaz. A kada kaže la ilaha illallah, on nam poručuje emanet 7 nebesa i zemalja 7 vama na pleća je stavljen. Pa ko hoće neka ga obavi, a ko hoće neka ga ostavi. Kada se riječi ezana čuju, naša je obaveza, braćo, prekinuti sa svakim govorom, makar to bilo i učenje Kur'ana. I obavezni smo tako postupiti svejedno, jesmo li u džamiji, u kući, na njivi ili bilo kojem drugome mjestu. Obavezni smo. Kada čujemo riječi ezana, iste slušati i u sebi ih ponavljati. Omer ibn Hatab radijallahu anhu kaže: ko iskreno, srcem ponavlja riječi ezana, ući će u dženet. Iskreno, srcem ponavlja riječi ezana, ući će u dženet. A kad se ezan završi u skladu sa sunetom našega voljenoga poslanika, trebamo donijeti salavat na njega sallallahu alejhi ve sellem i proučiti dovu koju do nas od poslanika prenosi Džabir ibn Abdullah. U mektebu je naša djeca uče Allahume rabbe hazihi daveti tame i tako dalje. Hatim Zahid je došao kod Isam ibn Jusufa. I Isam ibn Jusuf je upitao Hatima: znaš li ti ispravno klanjati? A mi sebe u ovoj današnjoj hudbi upravo to pitamo. Znamo li mi klanjati? Hatim kaže: znam klanjati. Pa kako ti klanjaš? Upita ga Isam ibn Jusuf. Veli: kada nastupi vrijeme namaza, ja uzmem abdest na najljepši mogući način. Znate kako su naši djedovi abdestili i na svaki dio kojeg peru čak su dovu učili. A onda veli: stanem na mjesto gdje ću klanjati i potpuno se smirim. Zamislim da mi je pred očima Kjaba, da je ispred mene Mekami Ibrahim, da mi je s desne strane dženet, s lijeve džehenem, tu odmah iza mene, da mi je melek smrti i da mi je to posljednji namaz kojeg ću klanjati. A potom ponizno i skrušeno izgovorim prvi iftitahi tekbir. Ruku i seždu učinim propisno i ispravno. A na etehijatu sjedim između straha i nade i tu između straha i nade obavežem se na ustrajnost. 5 puta dnevno sam vas zvao, poručuje nam Mujezin kada kaže ešhedu ene Muhammeden Resulullah. Tu na etehijatu između straha i nade obavežem se na ustrajnost. Zar ti tako, veli Isam ibn Jusuf, Hatimu Zahidu, klanjaš? Zar ti tako klanjaš? Veli da, ja tako klanjam. A koliko dugo tako klanjaš? Već 30 godina tako klanjam. Tako mi Allaha, veli, ja nikad u životu nisam tako klanjao. Buharija i Muslim bilježe hadis od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je neki čovjek ušao u džamiju, a u džamiji već je sjedio poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pridošli čovjek, klanjao je namaz, prišao poslaniku, nazvao mu selam, poslanik mu na selam odgovorio i rekao mu: vrati se da ponovo klanjaš jer ti nisi klanjao.
Čovjek je ponovno klanjao namaz i opet prišao poslaniku, a poslanik mu opet reče, vrati se klanjati, ti nisi klanjao. Čovjek i treći put klanja namaz i opet priđe poslaniku, a poslanik mu opet reče, idi i klanjaj, jer to što si klanjao, to nije namaz. Poslaniče, veli on, ja ne znam drugačije, poduči me. A poslanik kaže, kada staneš da klanjaš i izgovoriš prvi iftitah i tekbir, u namazu uči ono što najbolje znaš iz Kur'ana. Potom idi na rukju i smiri se. S rukju, a kad ustaneš, ispravi se i smiri se. Idi na seđdu i opet se smiri. Na sjedenju između dvije seđde smiri tijelo i opet na seđdi se smiri i tako klanjaj do kraja namaza. Musliman, tako nas vjera naša uči, svaki posao, djelo svako, izvršava na najbolji mogući način. To čini najbolje što zna i može. U tom smislu i na tom tragu nas savjetuje Hasan el Basri sljedeće. Kaže, kada ljudi budu radili 6 stvari, vi radite 6 drugih. Kada ljudi budu se prepustili da rade 6 stvari, vi ne to, drugih 6 stvari vi radite. Kaže ovako, kada ljudi budu nastojali da urade što više, vi nastojite da to što radite, uradite što bolje. Kada? Kaže on dalje, ljudi budu se okrenuli da klanjaju što više na fila, vi nastojite da upotpunite farzove. Farzove. Mi se danas u ovoj hudbi pitamo, znamo li mi klanjati? Kada, veli on, ljudi budu nastojali da svoje javno djelovanje, ono što javno čine, prikažu lijepim, da to kod ljudi izazove divljenje, vi nastojite da ono što je tajno bude lijepo. Znate kako je to rekao poslanik? Ko kad je pred narodom klanja lijepo, a kad je sam manje lijepo, on je iznevjerio Gospodara svjetova. Jer imaš li ti to ikad mjesto da klanjaš, a da si sam? S kim ti to razgovaraš u namazu? Sa svjetova Gospodarom. Najveličanstveniji način zahvale na neizmjernim blagodatima koje uživamo je seđda. Kada se ljudi, veli on, okrenu istraživanju tuđih mahana, ti se posveti svojim. Ima li ko da nema mahana? Ti se posveti da otkloniš svoje, pusti tuđe. Kako to kaže naš voljeni poslanik, blago onom ko se posvetio rješavanjem svojih problema, svojih nedostataka, pa nema vremena da se bavi tuđim. I sad zamislite kad bi se mi svi posvetili, kad bi namaz na nas uticao tako, mi ga iskreno doživljavali i on nas mijenjao i mi svako se posvetio saniranju svojih nedostataka, kako bi mi živjeli u sretnome društvu i uređenoj zajednici. Kada se ljudi okrenu da imaju što više dunjaluka, kada ta borba za dunjaluk postane bespoštedna, kada ne budu birali sredstva kako da dođu do tih dunjalučkih sredstava, Hasan el Basri nam veli, vi se okrenite da nešto priskrbite za ahiret. Kako to kaže Alija radijallahu anhu, pokornost Bogu, robovanje Bogu je najveće imanje. Robovanje Bogu je najveće imanje. Jer šta je to imanje?
nakon našega kratkotrajnog boravka u Gasulhani. Šta je imanje? Robovanje Bogu je trajno imanje, najbolje imanje. Čini nas sretnim na oba svijeta i konačno, kada se ljudi budu borili da se svide stvorenjima, da udovolje stvorenjima, vi se okrenite traženju Božijeg zadovoljstva. Uzvišeni Bože, pomozi nam da pred Tobom skrušeno stojimo i da naši namazi budu primljeni, kako bi nas na dunjaluku oplemenili, a na ahiretu spasili. Amin.